Okay, welcome Mr. Murimi. Mbere ya kamite itiganite mbunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga nikuo andu atandatu aria mamuritwo ni gavana wa iguru kurugamirira ministry itiganite ta maabitha anene mekinyitie niguo guthurimwo ni mbunge no kana ni makinyanire ikiro cia iturwa iria mendekithitio gutungata. Atandatu aya ni Joseph Karirano uria wamuritwo kurugamirira ruhonge rwa kigina, Frederick Fudida beri ruhonge-ini rwa waki, Maureen Muthoni maria maturigiceirie, Peter Murimi Njeru ruhonge-ini rwa mai, Gacigi Njagi tabara-ini cia mwanya, James Karori Kihia kamite-ini ya kuheana marua ma wendia wa njohi. If you look at the skips in the town, most of the waste that is there is something we can recycle. The infrastructure development in water, so that we can have, so that our customers can get good services. Ameba kamite ici makiambiriria na ciuria cia kana maabitha aya mari na umenyo hamwe na hoti wa gutungata iturwa-ini ici. Which plans and policy do you plan to initiate in collaboration with the National Irrigation Authority? And B, I have no doubt in my mind, I've seen the passionate that you have in serving and providing water both for irrigation and domestic use. What are you planning to do, or the activities you are planning to do to involve PWD in your activities when given the office? Amwe aria mamuritwo iturwa-ini ici manatungata mbunge-ini no ta MCAs riu magibatarania kumenyekana kionia kiria mekurehe hari mathina maria makuriire maitho muingi wa Kirinyaga. Mundu ucio tuguthurimaga thiini wa giikaro giki ni officer uria wagiriirwo ni gukorwo ari arugamiriire maundu ma ukuria kana gutwarithia maendeleo thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Niwe uheanaga matenda, niwe umenyaga mbeca uria irekirwo budget-ini, na niwe umenyaga uria programs na projects ya Kirinyaga ikwambiria kuheo ma contractor. Oversight ite bagiriria ati nyumba yako, oversight ya bagiriria mafuku, budgeting, plan ya project tariwole de neturametia project plan ma haliriria atia ginya mwaka uyu ugioka gukinya mweri wa gatandatu niki matuhariririe guturutira wira. Kamite ici itanyitwo gutengemania riboti ino kiumia giukite hindi ya giikaro kia mwanya niguo mbunge mahitukie na macoke kuneanwo kwi gavana wa iguru. Handu-ini ha Kameme TV kuma cikaro-ini cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.